Kar jawab taştaptır. Şotka yok. Çapka men koyup alıp kolunu açatıp soğuktu karagaç. Kar jawab taştaptır. Şotka ötkünden moykada çıgarattım, oşunda kalıp ketти болчу. Эстен чыгып коюп турмун шотканы мойкада. Колум катып калды. Тайчак. Зорго жүрдү деп. Тоңуп калган окшойт. Аккумуляторлары. Assalamu alaikum ekендештер, кандайсыздар, амансыздарбы? Daha Kuday Bursa işte başladık. Ertemen 8 bol kaldı. Bugün 25 fevral subota günü. Anlamışa gittik. Kanday video olur, kanday zakazlar olur, bugün kanday kızıktı nerseler olur aldı da size men çoğu görüş. Anlamışa linya koyuldu. Koefficientler canı turat. Дальнектер боло бүгүнчө короткий боло. Короче, купить смена сразу купить эту алайлы. Смена жандырдык. Bir 53 менен берет го. Birinci zakaz atmen kılbayız. Bismillah. Kettik anda. Like'lardan basıp, komentarlardan yazıp, oy fikirlerinizi kaldırıp ettinizler. Birinci zakaz 19 minutta 11 kilometre 579 rubl. Bir zakaz verdi, gettik anda şey parayla için. Bir 78 men verdi, o yüzden. İkinci zakaz 707 rubl. 21 minuta da geldi. Yaşa taşıyamıyor denli zakazlardan. Üçüncü zakaz 21 minuta 12 kilometre 530 rubl. Tavalar Kırgızlardı karma oldudur. Takmetlerini tekşitten yağıldı. Saat 9'dan 40 öt kaldı. Zakaz taşta paydilan koydum ne? Zakaz bermeydi koy zakaz. Tak 8 kilometre 22 minutta 356 rubl. Center'e düşüp kaldık. Center. Daha 25 minutta 14 kilometre 600 rubl. Bir zakaz düştü barelç. Дальний поездкада пердуан. Daha 1 saat 30 minuta 57 kilometre 2501 rubl. Klient 2600 berчүш кетти го. Отлично. Домой коебуз, ben бул жерден жеп по делам коебузбу?
Деревняға келіп қалдым, деревня вообще. Тоқойлардың арасында. Son үйлер бар екен. Мынаны қараңыздар, 1.93 мен долгий поездка. Балашқа деп. Алауыздамын, конечно. Иу! Жирный болып кетті бия, Құда қаласа. Күннен ішке шықпай 22 күні, 22 февраль күні где-то saat 4'de DTP болып кетті. Arkamdan bir kadın gelip süzüp alıp Oşonda 2 günden beri kılıp bugün çıktım. İşke жылайна 5 koy, iştegime geledi koy. Saat где-то 4:30'lerde geçkem aldı. Süzüp aldı. Süzüp alıp bayağı kadın neme жазып берем дейт. Наличный акча бер. Кетип алайын десем, жок, жазып берем, менин каскам бар, анан страховка төлөп берет деп. ГАИ чакырды. ГАИ вообще келбей койду. Ол катындагы же мен акча берсем, кийин мага заявление жазып коет деп коркту, бербеди. Ошентип отуруп, түнкү saat 11'e чейин отурдук. Баягы көгөр туруп алды, акырында зорго ынаттында көндүрүп акча алдым. Арканкы бампери сынып калды эле. Ошондой 2023'ü дагы иштей албадым. 24'ü дагы иштей албадым. Бүгүн 25'i. İşte Kraus daymışsa. Желание 5 işke. Anna takalla barayacak mı? Ders görürüz. 46 minutada. 1435 ruble. 14 minuta 297 4 kilometre 52 minuta 27 kilometre 920 ruble. İş bitti mekendeşler. Где-то 7 saat işledim общий. 7 saatte 11'le zakazıldım bolğonu. 6787 rubl boldu. Şunda ikisine işler çıkıp kaldı. 12 saat вообще işte algan jokmun. 12 saat işten inip çıktım ele. Bugün ne gece. Şunday. Keyinki videodan görüşkөнчө tinch bolуңуздар, aman bolуңуздар.